Yes, omurebe wito murungi owankore media TV. Ninkwatira ninjangu je bari yori kora yuwatahinga rohona nitukusimira kimwe abaguma no subscribinga no tureba nono kore chamani kandi tukusima. Izina ndi Beazine ZDJ Serebo wambara kankajango nduho ninga shinkija kujangu nanyendere influencer inakoraha mu Western Uganda omunsice ya entertainment na omuchinde cyo kujangu tusiya abantu information through NKORE Media TV. Mwe bari kusubscribinga over 36k subscribers abantu abatwegise tujangu mwe bari munonga erizoba tinkushisha bwire mwaranyene MVP of course ntubatwine nshonga zamane zitukuza ku analyzinga ezitukuza ku cencura na no kujangu tubamanyise mucenge akubani mwamudyo mu rugambo mukuteza nempaka bitakucende kwa konkani mbana leta analyst ningashi uri kumanya ekitire kubanjikoga twakwatira MVP ramusi abantu bawe insima kusanga ngo kinde kwancyetaga expert analysis oyeta omuntu akino ubushobozi akwanye tinguza mu nshonga zitarikiya nimanyine kuzo mu nshonga zinkureba ngo niziyamba umuntu yacenga ekintu in a technical way noto muhiyase I know. So MVP tuza kutandikira nshonga ya MC Bob chap kuruge nyuma ijo katu disappointing heavily okachi analyzing kandi disho nayo te yanguhi so okuwa tugambire ntorebe bimwe ni kwe byabiri ati ntureba garukire show eru yashikahi netamburete eri muchategesha show ya chap first of all nyo kai mu VIP ko nagitahire mukanye ne umurimo gwanye nyo ni professional nkashoma mass communication nimanya how to deal with masses nareba chap uzubaye bwabe uri akaye nabakumutera aba competitor be abana kababine comedy arekatete beach so bakamba mutera left and right so eshobizo nezabireo zinjishika ba influenced n'ababire binesho abakateta ba Maria China amotabo so yes ngo muntu raza ko yakoze mistakes but zikaba hyped by aba ba computer be zamuletera so kai mu VIP kucisha mu kukireba nakigaruza busya abantu ba building a trust omukoro so ngikugezo kumanyiza ninza kushoza full statement shokerawe akwanye n'ibindi bitakwasagamba hatiya ibinkwena ngambe shokerawe aho kuba akari mu mukono mwinji gura necessary kandi umuntu akwiye koze nkabuza abantu umuntu ayi warayabambera posters zo n'umutawuni yambarara cost yazo yono doubt ngo tangushaka atakujibasa wazireba yo muntu ya investing on posters yazeto zambara yono doubt ngo takata kosa kuteka show magic kandi already ya kabanta tinyenda koreti so ya chap roho mata mukisa confirmed na kupa actually twina ba surprise performance abambarara ninga heru yambarara abambarara wazireba so ya chap roho mata mukisa we headliner twina ba surprise performance aho muri mbarara kandi abinamana bakireba so umuntu aje expecting a variety nicyo kutangaza bona twabashafire twabamazireyo tino rukubanje shana masa mukisa no barije bakahereza balance batabinje soti njene kaye mu VIP because my target ke yo kumakinga sure buri muntu wena unkuhandolinga rokare nyine kumusotinga akaba satisfied akaza akakora umurimo ikintu kikaba twenda scenario zo kugira ngo MVP atunyagire chap tunagira kavuya akoze chap nganya nto umurimo gwanje no kumakinga sure abantu abinarete baba paid before the show Ajeba so umuntu rizagire chap nyonkiza mu just kutase kintu batama ngo bagona garuge munaga chap kuja happening ikintu aho kuba me am employed no muri muntu gushafira wakireba so chap na is a hustler so akara afune kamuyamba yebizo warayisimira kajate MVP chonkorire kwate nza akwesa akusima kwe but I na right yo kujya gutinda akwereza wakireba so nyonkiza mu kutase kintu na influence nabakunda utinga nyine waka mamengu nyine waka akanyo buri kinte kinkwasire utine kikudobonkana so ya chap ne kwa pening abantu ababire barya bo kubaho nkabaro iji batipo urabashire bakadaivatinga bakamudisappointinga nko kuyabe Nagamba chap after show
failing to happen kuyaremere kubaho hine kibijire bakagamba ninga bakabyesiza baja fokora izo nkafuna information kurwo umuntu ari reliable akanya ngo Regi kurabira muri manager weye uba kweta Josh bakashabo contactinga chap ku meetinga so chap yabo mugezi yajangwa tiyaba meeting yajangwa munyenda mu ndebe after the show. Okay, wache mwana murani munyenda ka chap mu ndebe after akuba show imuvi paka gitwara. So in any case mwana munyenda in relation to the show mu ndebe after the show right now imuvi patient and watch him nari mwana murani mwenda kumugene mu buzimu VP. Of course bamangu bizo wanje ni nobalise binyasi imbalise so ekimwe kumanyisa ati noreba na kabantu abikubiringa nabo bine kizibu kingi bine ndwara ibakweta arrivalism uzo gugoringa ndwara ibakweta arrivalism ego muri psychology arrivalism njo kureba ni ko muntu aba kuja nkabandi kubi hatukumbireje when yahikashime kuba nahika because atakorebera atakajenka Regi kate achineke myaka ebira active after 2 years nako atachi relevant abana basamba kwa bakoze abana bari mune bakora bakora abandi na music yene ko yabire monoto nasoma natachine kisya echa kuhereza abantu uzore nkaba bebe kuna ka million eza yatekurire show yeye na performing a special events wachireba by the way wachireba so Regi nakusarevo ayenda kukombeka osamu yeyi arete mu Beshongozi ndijo original bradis yijuka kanyiza karabantu binji bakwambatira mutwe uzere truth obu yabagyo mu Osamu Beshongozi bikabitambura akayabura by the way wachireba uko yabiro mugezi kuyakirebera atahana akariya yande yaho yagurukayo aho kawureje wakana yesikangu yamhereza korabo truth naguma ryo mu business yes ine kishamu yambereho but kikachitari sustainable wachira so it's very hard Regi hati netanka expert game VP ku reviving a brand yeye kwenda ngo yayenzire ku kureto mu Beshongozi ndizo abantu bamwakire wachire but atchugumire we hata revenge nakukana yabika nakukana yabika it's akuba kigumire hanuya it's natural kusobwiro kabika music yakaba monoto na abandi bakarabaho wakano mangu barugana biza wakano mangu twatumenyire ba Wizkid ba Davido ba atizire ba Fireboy bizire bana nkabarwema bizire ba bachi bihatizire ba Asanke bizire abakutera music ekachi twine ba Elstar twine ba Goa Rush wache so naika yabika batati yo musinje ba Don Jazz ine Mavins nerekura beshe nerekura barwema erekura ongo mu Beshongozi atiristi noreba wari munari talent kandi zikoraje atwe ayisiro musinje so it's going to be very hard for him kureto umuntu musya under Osamu kuza kanyiza abantu wachireba ayakubira ati nakoso bwirobo kozo obwiro gwashime kuba yakorire mu sente akazikora atiko gambeto ndebera example y'abantu nkaba Chameleone Bobby Wine Bebe Cool bakatandika ikintu bakachikwata and they have more than 10 mega hit songs ziruho bakakora record labels kandi bareta abana bazaho baba established nturebe nko mu Western Uganda hariho umuntu wakubasa kwisha kuchikora hatwine nkaroji ntujango hati at least yakurosendere yashyireho Kampala kati konka nabasa kugira umuntu yare ana Kampala kwenda bamba mutera kozi bakamutamwa abako inobu yagambisibwe eryo bamwereka koze na necho nchetaga communication expert ku guiding no kizibu cyane na inango ari 100% abona mwetorire ba Josh bari abo kavimbo na inango bari 100% kwata sent os investing on management eronde PR team eronde media team era kushagike era defending ibintu byabo abafana bo kurebana akwambanzu ba page yaje kwambagambise bwabo nibachikora bwa goodwill kandi tibine potential ku maintain yakoze bari ignorant
no bwana ni bamwe nimbamanye just ni bafani ni bafani babanyacharo tibine background information yo na music tibine any strategic plan bona mbagambere so we next communication expert na kuguiding eshimega mu public washireba cyo kintu kikakora kwa abanyakampara cyo kugira ngo tinkwetaga kampara yes wakanazagira successful tinkwetaga kubandi kampara wakashime kuchigamba bati akaja kampara ninjetaga nka music ninjetago music yanje but chikwetegesa musetori ngo muri kampara ntureyo akandi bin mbarara and I market my music in Kampala but ejo kugira ngo Kampala tinkujetaga statement akagira phrasing akubi the challenge was on how you phrase the question phrasing niyo yamutire kandi na no muntu wabera ya promoting right now rebe atanga kutika busento media but buri sustainable ataronde team areke kurya 100% aba mwetoriye aba kumukora za TikTok tine kiba kumuyambe so aronde team then ekindi chikwate nasongejo izuru na nkare kinagambe tipo management ye kantera nababuza nyumwoga gwanje nkanalist no kugambe kintu akati mukunshafura ngugambe kirungi timukunshafura ngambe ki akwana the same issue no bunabwana reji yaja kanogambe abantu ngushafura ngamba uko binanyantse ndi urampire zinga ndinetero go muto wakwizire nguninchigambe kirene so nambaje agambira management ya Arfogo timuzamugamba specifically nkamugira nti my role ekinagamba iwe stama o channelizing cyane chikora sense onyite nkustamisa ameza nchikubarire cya kitakora sense o ignoring okiremenke by the way ninga proving abantu wrong iwe deleted statement gwire akubikire kubiryi ekinakozere kike no nyomba yale miteri kaimu vipi naza kushoza kigambo it is based on research think for gamberero kanaza kutaho mu kintu nimba narebere ango inaza kukifuniramo wajireba nimba ni strategic naza kubara ikintu na kukitamba kuna tayiro mu kintu cya chap akija kabana kabatano MVP ni twatwe ikintu kirabona yanta reka mukore chap nyuka nakibazira inareba amwe kubasa kukora ki kuranga brand yanje tiyashishikara kana ingakifuna muko muntu reputation yanje kakora ki abantu bakongera kugikakasa mwe MVP yata niyo muntu warakozere show Abeshongozi ba Western Uganda bana bakagenda uko twakora charity ya charity tuturagira kaceka twagize warawuro muntu nayomba MVP akaturira sente dene hajiro ndizo wachikora mu Western Uganda ureba baragamba wacha bakayombera bo busente buco bukwija nyonga kore kintu twagabire binta akushana nabinja abantu bakacindiramo umuntu akazo wa MP atwine ndyo gabira umuntu wameza sente ziriroko binyi kabamanya na show yawire na yanti tsoke ndeka bamutakagikoza ka platform nawe yabaho but abantu binji bakaza abana ari batandika kumbara bareba MVP mutine sente ziyari washireba niye ndachikozire o Western Uganda byuma akora so nyumugeza ko mayisa abantu MVP yataho mu kintu mengo kintu nana inangu kiterere kiyambe industry iyo no waza kubata kunyikiririzamu but ibanzo rebe ikite kinakora ko wacujima wara MVP ishire naragwire so reka kurugoko gafara ukazakora ki ukazagambe so abona bayanje kuja kusupportinga chap based on the reasons izabezirika masho kurugira ngo uriya yatweta ogutwina kumura kandi kine cyo kumanya ikina nayebwa tipo no wasa kushanga babe bamwitenda n'ubusente buke nare yawe ya performing na bushakamba bashanga kashina wakana ndaho kurabira wachireba kandi chap yamuhira se cause research investigations ezinkozire ati yakuba yaratunje sente nche munonga na chap ziyabira mukiri kandi yakora yiterana on goal wacha nwane bishana byo neba amutire bikabi ne background yo nabye ne background ya Luigi yo mbago so people management yakachibara kubi and to take a route it will take a route kurango bamugaruza line yashimiye kubaro ako ankaguma ninyebuza ibishane byo background ya tipo nde background ya Omega wa Omega tari Luigi so ata unanye timbuzabuza konka ijo kuwa kigambero nije ninkwetegereza none kintu nimana kibazire na manager action isima na management ya Omega no nabageze they cannot risk wacha kandi
turya video neza kwero people arija kora concert murimba beja kujya ngutaro yo muje mukabika ka video mubeja ari amujya ngutaro eza because na concert nyine mbaga wizona byo mwihanga yona kandi ati nono zimanye waje so abantu basupportingane but haro elevation mukota kusupporting umuntu wafune booking it's okay nara akana basakuzayo amutere surprise am supporting bateza ebyeso bifane byankebyo nabona setting na condition umbyana za kwagira wakati ngo nabishane byone ugambe ba camera persons babona kingo nabishane byone nikaba fana bo batere bishane bakingo na ene pictorial music ine bintu binjo bine kubara wano korachi wano enda ku trading abwe nsonga yakire ensonga ya chap na nebyo byijeramu byo nabiri related na nari yetu related to show ya chap nindeba ba MCs abinji barujere batandika bahanika shows ninda MC kunana 2016 December aine show a hit ba ni mpurarithania ine bounce boys oba epic launch ibanda so tinkumanya kanda bona bari muni beta abantu baba supporting tinkumanya bwenchi hati nka MC kunana yashyize amani gukuja ngo hatakore show hati kunana arabira umunako nyinshi kunana akaruga kabari yamara yagraduatinga yarugayo yaza rukungiri ukwenayo yabanza yabonerayo hatkayiciro mu kibuga karukungira ka kwasire arevo yarukungira to ko kwasira mu trading center kandi hariyo municipality kandi hariyo city warwo mu revo ya municipality warwo mu revo ya trading center wazo municipality atogira mu city atkagira mu city na basire yazibakanya batandika kumuhanika atanaye kankore ki kankore show ai izara muntu bayeta miyaza ku decision yo kora concert bashobora kugira respectinga to kumanyica kwesiga akabakana bakuna nabo mbabi namani minji kura kunana ari talented buri mara talented do mungeriye ari talented do mungeriye harevo yari talented bachireba ari talented naba bounce boys naza kushanga ibanda nobereka yakatawuno kace bari bakabaka bawe utaza kubazanisa nzanga bari bakabaka umani gabo bakubaka bahandikira mu konti tukubaranke bayizaho kunuye bashireba so akwa DJ Box ni DJ murungi ungana wondebere yatandika ku rugara ino nga DJ Box n'umuntu mushabana atandika kwegendesereza byakore rigenda kwa nyonka ni rating among the top 3 DJs zo muri Mbarara yagumba ryara inemwe ake positioning aje nabasagumba on top kunga achendeze nawe ukuba excited kujubajuba amarara ataine marara kongeje excitement yakararo azoe mu vipa wanzu yamusoborenye yo controlling am brand cruising vari so fast bantu then bounce boys konge cha kunana reka kore kora show yakizobwire reka kore aho kanora abakunana aba nakugira ntatiya izora kind birthday akainde birthday akafuna keke zirengero muri 10 cake kurugomba kazi so ati nyonka mu VP nyosho yakunaniza supporting wakanyunza kubangiriye kuswama abo abishiyunyi bako bari disappointed rwa mu VP tuje kubahumuriza nyunza kubangiriye kuhumuriza abo ni mabinje abinje nibakuzayo uko nibo barahagire kunana ayi bamuhera cake mu birthday ni mu VP nyunza kwizeyo just kuhumuriza ba disappointing so you know kuza kuhumuriza abarabe disappointed just kuba yamba akwa cyakunana tinde kushireka kikagenda mu misho ana naba bounce boys kunanyina bure nibanda nimbasa kuza yakwa naho nimbikirezamo abana berekire progress ati challenge nusanga ba MC bakwasire ungati bakwatagana nabishongoza baro munonga wakireba touch bond yo kushanga umweshongozi nakwatagana na MC nakwatagana na promoter tujino mu Western Uganda mushanga no shanga buri gomwe ninkamukaga na mwenda kunoja ngo hatiya ba bounce boys zomba zanka ibanda se umweshongozi kamati nari nka rage nari komega yabayine ko mukoronka senkibana nari kari atikari ninza kuvuga mbashagike it would make more sense ko kamba kugaba itere chinta 100% nyose ke kora reba kwata utsebo nani kushabaka promotion nani kushaba so
ni sabanti habe nkwatagana ya all stakeholders MVP level yanye sanga ni nkwatagana na Lithan na level yo sanga ino Beshongozi wa kwatagana nawe promoter level yo sanga ino Beshongozi wa so ikintu kitambara industry niko kurakorana no tukushanga buri omwe takwenda ngo baryachi yakwasiro cause buri omwe na energizing amutaye we buri omwe na energizing amutaye we atiza nakwereza interview izina ryanjye bari promoting niyo nakongera ba subscribers yayiwa sharing maybe no muntu wande bakanyicererezamo atigaru ni ukukira ko ngamba utantu nabanyicirezamo ngaruza mu VP so meaning twena ntweri energizing of course twena ntweri energizing kwene kintu cha industry tukiganyuga I get you so MVP wo wakunana nakuza yo kuhumuriza but for me abwo kujangu brother ntutora ruguto rumwe twantuta I invite all people to come and support you kunana MC 2016 hit no bareba so twina of savage related to ensonga yiwano gambaho yaba MCs kwatagana na Beshongozi ijo tukaturika teta beach comedy turyo mu show ya baba D90 yaberuho yiwano gambaho kutwabe turiyo ija shukuran ya yetaro brosa stage kazire around some kagaziciro aho nuriba ngusho ne yashyirirwa hagati in fact nitwatugyo mushayiza aba stars abadya post robrosa katari ha post kuna interacting na robrosa na noria tuja twashanga shukurani aketa robrosa stage kuya mwese rode a program bakabi ni hundijo kunka shukurani ya fixing mpaka ya reto robrosa stage Robros kuya chira stage ya performing echeshongoro che kuya irize yaenda bateri chindi yakore bya big aye bya Kampala yaenda bateri n'ikindi echeshongoro akata kwikirizwa shukuranija ya mujaterekeraho aho henyine Robros ya mujumira stage oryano hypinga ebyaba Nigeria to kwenda akore byitu so hija habaho collision omnisho gabantu Robros ya yombeso hashukurana ati noreba ngo ruvuyo rwa MC na artist rwabaho mu audience openly tinkumanya ekintetu no kirebota cyo kubanza shukurani na Robros mbona binikizo cyo mutwe mentare inengere batateriro mu mutwe mentare bashemeye kuzumu marwaro hana ambara hospital aronanga ro psychiatric ward bona bashimye kufuna time bakagenda bakabacebera mental level zabo bakaremto yabo yeterire akashukura nomwe ombudanga ame tinkumwenda link ba aka nomwabe natera ba chap sharp kamyanti nakusaba ombinye sira link ba tinkwenda then Robros we Robros no mental ine mechizibu so twaza kugira cha and bari depressed binebizo binyata Robros ogureba bamazire kwibe bara ye akakora kabara bamwiba so nayi nebizo byinji so nayiza nko musho ejoko akwa katesirwe no kwetu maybe nibabasa ko nayize nko musho ejoko kumuzabo ngo bweye kwebwa stress yo kumwibere bara yeye nayine bara ine mukurete mwe ya bia kurete mwe ya soda biba n'ubufaze bweye yakai umutwe gweka gushiftinga aze kuperforminga kuba stress free ati shukurani waretira rya wari muteka so nabasa kuba forced haro areke bakweta reflex actions nora reflex actions tuziri intentional wache nguko urya erishorike rikagira bati those are reflex actions nota kuzicontrollinga nizeta so sometimes nabasa kureactinga not under influence of alcohol but Chibani, that's why bino kugenda for mental checkups bakareba level omutugo wabo kwere baterire bacha cause scenarios ziri involved Robros na nakavyo ka stage nora chikabona akinihiro ati chabo kuriya yes omushongo zaba kujenguza stage performing ibishongo biri bi performing ogende ibi kunyumirwa stage akwanishwa anaka akate beach kara bakabi n'abantu rushanjo not so many people kugira ngo bakuremeza stage wacha kandi niwo nankaye musiware umwe shongo zenda kuremera muheze benefit of doubt umurekere a performing ebi yakore ki argo so ni santi azakuma ka editing so niza kusha nisa abantu abo ba MC na Beshongozi in future scenarios because tuzirabo those scenarios tuziraho
Nifyo senari wari umweshongozi wenda kurengesereza find a polite way yo kumisharo kwenda wakavuyo karugo esa ka video tinga karebere but impamya kandi kina Ankole Media ni 100% amusua ni karubro salo na kapro ni wale na kapromotinga kwenda ngwa seeking public sympathy but yongo muntari technical yo nimba sabona bagenda mental check up bacebere cause binovuyo bwinjo butakwetagisa. Yes niwe MVP kandi wakubasa ku analyzing enshonga zitu zaheze ndongo zo mu Western Uganda mu rembo rwambarane mwe tukuba turi katukoroka ce ninkujanti don't forget to visit Martin Fashion is na supporting a program yiteje Martin Fashion is agaha is a view complex ninkujanti Martin Fashion is mutayire ho is a view complex room number FE03 for the best fashions obukumbo bunkukira kwesha revero ni wari kunjweka kandi nindangu nankora de naje nkina babanye tangire kunjweka wa chap yanaza kunjweka konka umugambi ari we yanjweka aha Saturday niza kwani mu Ankole presso wa Stars and DJ mugambi rote MVP na nango mujweke promoting ikintu cyawe ata ba rugs and tags banye tangire kunjweka wa chap so ni sima rugs and tags ni ranjweke Faizo niwe stylist wa design ngira Beshongozi bingi ingwenda gira Nagamba mugengo abo jangwa design njore MVP nico na MVP ni nyemera fashion Faizo stylist go rugs and tags ni waranjeka ana ka link ba kuko nabenjiro bandi kubi bandi kurungi responsibility na ya Faizo so go wa Martin Fashion za mugambira nyetange ni waranjeke nani Saturday wa Stars supporting ikintu ni ndwa chap you wa Stars industry gumize mu miss ongera kujangu yo katete oniza ryo mutawuni unenda ngore meso wa katete no that's not good mwena muzere kure urakore nuwokwe we wow yes ni kwetu kuba ntukora tucyari Ankole Media katubyo muri mbara for the best meals visit fresh rusania restaurant ya urwe bikona ntake shop niho nakwanjaho aho hono bano ija no ryananye no kwaturusariya rwaje yes ntugumizamo cirurete dika tugyaho mu rembo rwambara nko kuturwe muri mbara nshongeza mbara ntekwa kuzigamba twine festival muneje biro bino ku 12 ni badeta mbara city festival no digamba hoti mbara city festival nhuriro mu corridors ngihurire omu corridors tinga jumanyiro chango konge kinajimanyiro oba bantaba owabagize ngo mweshongozo mu Western Uganda nomwe buri muntu akweta atwaza kureto abandi bo trying a diversity mwetseba atunyensa kaina nugira point enkareba Beazine point B okandetera Beazine point C okandetera Beazine ngambere ho nabo batujangubye nabantu abibakuza ku ya Kampala aba Western no bine kustama kandi kizibu ba contact persons abaha no kizibu ati mukama wo mukorona aza kwatine kizibu konka contact person they have ogogo president wa Beshongozi wa kabaka sayima ine kizibu ogo ine kizibu konka contact persons za mu embracing diversity watireba ata comedy story yo ne jabir na bishatu yo ne jabir na bishatu December ban concert nyembe ndi contact person bambuza MVP thereza Beshongozi nabahereza Beshongozi munana ntumu muchuzinge omukwenda bakora research yabo kwe baje MVP ko ryo muzibu kanomanya kuceko kanoma kuthereza Beshongozi adacura ko Gamba nabo twahereza platform ko rugira ka center kitwine bambarabaho I believe nibakohereza platform wacha nyugwanye nkuze konga abakoreta za festivals muno nibagambira umweshongozo abandi bo mbakora ryari nari umuntu naje kozi abananka inaba abakozire Ankole connect eketura kampare kwata baruskinga bagire to muri mbara kubagire so muri mbara bakoso umweshongozo ugumo so yayanga ndo enjure kagamo kace kozi mbaba mumanyiriye umuntu yiza kushakana nenda kurebe kisi iwaba so wagumano bahereza umweshongozo so mwegaruke tindi tingwa na ngombe offensive ari go mweshongozi but contact persons abari around we embracing diversity shows are not about one person with a wachireba we opening up mujenga this out another person krebe kintu ko kuchira akore ki kuchira nyuma
kuba batwerekere ngo ubone benda kwerepinga industry abana atine bakuyamba tine bakuyamba tine bakuyamba bamena akushore bagamene bena kweyamba nina kuyamba umuntu atarikora songo na yamba industry anyway katuruge bamena kuyamba industry bareke kwebemeza mwishongo zogo baje ngo bakora show abeshongo ga Western Uganda bona bakwenda performance barubiro kandi babe bari paid bafunemo nabo basa kwa batafunemo basa kuteko ka rate ka transport baje ngo mbeshongozi igana twacuzinga beshongozi 20 buri umwe nakufunezera batakuzikwata ariko tuteko ndizo. All right, MVP over the weekend Edikenza akozere festival Kampala itwenka Western turebira abantu bindi ba stars bindi ba chameleon arya stage emwe na Kenzo ba bebe kurubona ba abeshongozi almost abamani bona Kampala ba postendera show ya Edikenzo kandi baza almost itoni tucegaho twega cyasho ya Edikenzo tine cyitucegaho koza binja beshongozi n'abanyacaro abari mu industry ya Western Uganda bona n'abanyacaro they are not exposed tine tiba kwega they are not exposed noreba nawo uri umunyacaro ukaba exposed bakenza bakaba y'abanyacaro but in the course of their music careers ba meeting abantu bakubabarira ibintu biryo washireba niba meeting a different organizations, different people, obongo bwabo bucamuka abega on job. Uzore nkabazana wo mpira nanazana ka France akije mu Premier League aba first kwego ruzungu nane urwega kuba naje kuzana romba jungu wakireba ko kanu yanko kwari kuko yabirari ni kwari kwenda gumye ariko takwa investingamo okucenge ibintu wakireba wache so binji njo kurebera binji nareba kukora nka show akita nkana artist nka Beazine naranga kuza kumuryaho show aro scenario yabireho Martin akari na Regi am introducing NBS NTV James Regi akana mudautinga na mshizamani so ibuni yamwitwa director ati banyita NTV NBS nyekenka NTV kozo kabyo nyekenka NTV nanga by then cut sakashe ya NTV so mati ajina na Regi no mango Regi aka perform n'abantu bakaba bamwe ya perform mata kazo yachitera ya Regi aja tindika kakuchukora atindigaruka kureta umwana wakireba so wantu arahantu kipuresinga usheme kusimba reka kuchinyigiramo wakireba so iyo reburize abwachi mata tara performingire show yananka show ya Regi yaberyananka university ine kandi mati yaberye mutawuno kandi buri aka performing yo kubanza ya intebe karugama kavuyo graduate batandika ko zikana mati bakamutomeza bamuzekana na t-shirt ya Regi live concert bamuteze rushana byo kandi cyane bakakideritinga page yananka ya Regi bakakideritinga toka kisango muzike cyane kimati ya Regi live concert ari mu office ya Osa meje ya beryananka rooftop harinka wano za Kampala road jekari mistake nambano so mati bamutomeza yabizwara ya promoting ekintu mata kamusaba sente ayarutine million TV za so yawo wateba abantu bakaba willing ku perform za mitwari 10 mitwari 2 nababusha bakaba bariho bari bingi Medotex we nakuyandika bamwereka ngo ku stage so mingira graduate kuyarebere mat yamuri oswa NTV yagira mufia yagira mufia yo butagaruka kweza another person an opportunity because shayo n'umuntu nakurabaho but that should also be a platform okunanka okweyinga because competition is healthy wakireba it's good one of gawano za Kampala tukavuga nkakurabira higongo ukandabira hori nkakurabira hori Antole wakireba Masaka nkakurabaho that shows we are all moving heading to Kampala tena turumuntu za Kampala so reka kuchitwana mukubingu iyo kuwandabira hobe harwo oshima kumonsigire rekano yabika ko kufundikize mutwe ukabaruka washire fact waweza kuchuma mtwena ntuza Kampala ukagumere nondinda washire
twerezana nkarurizi twena kuko twe nkarurizi n'abana irukanga rurizi no ikakatukaherezo ukakwataho irukangaherezo riya tuguma twara kintu anayi gonkatiya so binja Beshongozi why it cannot happen in Western Uganda n'abanyacharo they fear losing what they have wajira natinda ku losing what they have kandi kine kimine komanya Kenzo so eje akampara keri mu sente nyingi ziri fueled by connections zesa ino mu government so na Beshongozi bakara abantu abararete no bayeshabera stage because Beshongozi we na hari nanayitaga ku round karaka miliyoni yaranjiraho show yeye no it's a platform konka abera ine show no chimanya show ya regi bakazura ngo bataranga papate uzoronde video yona ya show yana ya regi live concert uzohurona hine emso wagambira apapate kandi agarasu n'umuntu we batu bakazubira butagirangira aki akose ni mindset problem wakireba obunyacharo oburyo mu bantu wati omuntu no mureba physical utikiza ngo abane konka omunda no munyacharo by the way wagamba kintu cy'abantu Abeshongozi bitu bahabambarara ninza kubuza itwito noreba ayitandikire bebintebe byo ku bloginga through our media kun contacting Beshongozi wa Western Uganda nanyereka ngo ari busy munonga to give man an interview right now kandi umuntu we nakuba naruga Kampala na account rates have a token camera akananjira tumuzina ati kamerera tubakubimanya tujengo kizibu cyabo ni no tababureminga tubakubimanya no bunyacharo nana areba nkushora mu yakoreza interview binja kuchore aro sometime back aro nababenu bajangu ntuya mu sento video zabo tubakubimanya izero we back inomuna yeta mera simu kumereza interview inkorera so kuna mwese yangira ati numuza kutereza numuza kumpereza yakasente tingu mbreminga but nata kubimanya wakireba so it is a process noreba it's a process otaba breminga that is bucangwe kitwine kubedesa no by the way hatimwe nimwe mwine kubedesa on public relations are kintu kiba kweta transfer process bageta the four steps aromuntu kumiyo mu ignorance okamuteko mu awareness okamiyo mu okamuteko so taba breminga interview because nyobo na mbikora una ni mkore because mite bini na banza you of course they have fear for me maybe they have respect for me but bakabatanyi my interviews but I believe binji nana areba nguto ine icyo kuza kumugitaho naro bumwe because at the end of the day nchiyambiwe wachi because let me tell you you never know interviewer ajirebe wajireba never underestimate anything wajireba never underestimate naza kushanga viewer omwe omba viewers bane bashatabu wafuna no mugasho akubati nyonko Beshongozi waha obwiro bunamaramu amwene ya tutandikire kore bintebe tukatandika mu lockdown muno twinaba Abeshongozi abitwa hostingira emirime karuga rugana agecho umuntu akaterera akajati ndetero ni nyendogo ati rugana agecho nyowe andumamba manyira ngusimanyi Facebook page yanje ni like sinze ejo Facebook page yanje nikoriro sente na nyingi umuntu narekata ate mu VPN njeri yawe yo kucincura mu kintu nyino mutabano wanje nanyina ngo zo music tuzija tuzo mu inbox tuganire mukotingira sente azishashura simire omwana we mutekara ni ya music binje ni basima so never underestimate when ba followers babiri oba wa shot for you keep consistent kore kintu cyawe aba ba interview ko baranyisa kandi no kucitera nuza kushanga niyo kubashashuza kujo mu interview so tafa you keep moving forward obarugo I get you so taba breminga nabo tubakubimanya so ati no muri no muga gwanyira nawe ubwineza kubagamba no mugashogwa interviews nibakuzicenga batakubimanya ako ati nyote benchi bo mabanya ngo interview mu ne ya radio semba batakabicenye so ako ati benchi mbuzabuza kuvuga no Beshongozi akubwo mu centro akurgo mu centro interview kanambuza ati kamerera watera owa naenda mu inboxing manyahari ngaruke mushange so anyway aho katubanze turugo wanogamba acharo iji ku wanogamba wagamba Beshongozi yena matenure nareberiza matenure ya postinga social media titima
tima tinkuma yanamanyisa chi might be close to him okubasa kuba information bona Beshongozi ni close nabo kanyowe let me tell you yone nsonga ingamba Beshongozi wa Western Uganda nyine more authority so mutatebuza imu vipi Nagamba ko nyine more authority nenda ni nyantureji ofire ahafire kuri kiriya matenwe because nibanchiriza nibasagamba mbatera ikintu kimunyiza kunanyisa kati MVP inenge sinubagamba je tutonze kucyenga so tino mfutina ni magambo ikintu kuchime kwa kire so matenwe ensonga yiti matinkumanya based on what background ensonga yagiretiye because actually mateno okurugomo alpha ashamaxe no kusima alpha nora alpha eji ekakora ibintu bingi mateno no bore yakira sometime no umuntu no mukorera ninga hano oyino mushi no mukwana a few months down the road mwetamo usanga no enda kasya usanga abandi bamo ino mugambireho na enda kuruga so mateno actually ashimbe kusima ngo alpha tera mukuratirize because right now izero kandi ngamba na alpha izero kandi ngamba na alpha na janti nka alpha music bine right yo na rigare nka alpha music bine right yo na rigare kushanga ngama tenwe buri muri mugono gwa gukora in percentage yashe ndikwana hereza alpha music so washa maybe sana baba tanche kumukuratiza but rigare mateno ine shintu zashe kwana chashura alpha kurugira mirime yakutunga kiba mukorire but adanya yari yakuna no utenda kuratira amateka munonga bacheta unjust enrichment watireba abantu bakufuma amateka mu gugoringa kanda kwa kweta unjust enrichment shango umuntu kufunamu yochi wamutira musento takufunamu wakagi atingo ko burya okatorotora nga miliyoni nkemwe wajinaga kaza kuboroga yukariya ukatandika kutera pati wachire so ijumyezo kumaiza nti so matene kintu kitima of course industry mitima nyingi kurugiro mantaba yadiringire nabo after alpha kozo akora background ya matene byarabiremo nyo matene ugo kureba nkamukore ibintu bingi anya nyoti nkishira kweshoma but matene nkamukore ibintu bingi ina yabe naturo kuza cha mugora noko ine matene akareke yateka kandi aturu munzu mugiga katware kampara matene niwe basigo munzu yazanirwa kunde byo kweshongora soko yako later njya yateche so akaine chizo ngoro sara byankebyo soko yaruje njya alpha yamonye amakasento yarangu yabasa kuba independent ubwo matene wo kurandakire no wabo ubu yaferwa ishenka ikaye wabo so matene ko yareba yakura yarugayo akati na address so kushira because na alpha abwo bukodo bwabo bakawata itina sento zo kumpangisize bakawata kubasa kozi kiri nacho alpha music kiri nacho sento yabo kugiye wareba Bruno Regi Medotex abo bashatu abo wareba mu yakwireze 15 umutwaro nare kibiri kitine condition yona utera kabona aho kambasiga gamba wonka basigamba ndoza nyana ngamwe chebiri cyanje so nanka nkecha asumani tinga muchenjera asumani ko ngabantu bashatabro iji Bruno Medotex hajira kweze sente yabo itine condition yone gira attached kujangu nakwireze chebiri nkorere iki nyatakaje nashamirwa nachwe oyebuze nabone turaniye buze nitwarabire reje yahire Medotex ikine kakwakuruzoki ya reje yahire Megaton yahire Mega show ya Mega adeka ko ine kinde cyabisige nyime cyishemye kino ni chikora na research nati eta mbasa kwa baro yenka stage akarabe nyuma kajatsi zimpereze zingarurize cyame ku investigating so maten rarugachi kuriye Bruno of course na unimana nyo mutima gwanye turanyine mbabazi nyinshi amutima because nyowe me it's not all about riches. My belief is like abantu abo nyine around you, are they okay? Wachireba nywate aremi ntemishime kuba nyine kunabe ndi selfish but inde binte bina yeferize but ku making sure abantu abara around me
barije yo no kuba ndyaho ino ntaba kuma bari musakoze ino sinema ngutibinemu mumbatere simu torrent tugende tujya lunch wakireba binje kwasa kora research yanye but I do that so ine na ibintu binje binakwenda rege atakabire star so that's why nanaenda ni mugamba nko kunkwenda abokana mangu have a history n'abantu abamwetorira hata kwa mbagamba gwe njana una abareba agira ata bamushamure ko gwa egambe cyakwenda so Alpha ebetine na ka Alpha ebetine ko kumuteka because Bruno akana araro munzu ikine kishenje ni studio kano boss takurana naki no mukozi so Martin mfunda twina amazo kurugazi so Martin muhiriza ki uburaro nati Bruno ni kimbanje takansa shuraga Bruno no chumbanje za Martin Martin ya maremyaka almost 8 but ineze kuciremera umunonga kuzi kagamba n'abazire banje najyandi nyine mwana wanje muhereza for a few months akusetoringa baja itsoke because it family yitu tukurebera aruiches tureba humanity umuntu pendo kubaho ki wakire me have been to countries ezinjiremu because of connections nyundo gante mbenyo nyigenda mare week ndara bandisa ngora kingaruka ntembenyo nyukora ki ngaruka because of emikago inakoze na connections zinyi wakire so ekino nyezo kumanyisa nti so Matt Henry okurugomba Alpha akakoresha binyingi so ati time yo Nagamba nemikago mibi yakozere after Alpha I don't know about Alpha bamba chimukuratiza because financially technically bashaka kwamba finance ndeza gukora umushozi but baba takiza umushaba baba takuzenda then I don't know what exactly ekiwo mbakora so inko muntu aine kwepolishinga aseme kwepolishinga akafuna kana kizimukaba matendo bamanyire kwetera receipt it's very hard kumufunda nko muntu akamumanage wamfunira management takumbasa ko muntu wamanyire kwetera receipt is very hard kuza under a management na hata abitukuyamba yama Kisongo cyama kutera ruguto narakabana abantu bakamwita Beazine nabona kuhindukira kizibu avimba so Martin emikago yakozere after Alpha nare yakozere towards the end of the tena yena Alpha asheme kuraki asheme kwetereza akakora ki akamanyiwa my world because cyo ine kumanya mu industry no kwinira imbabazi nivaho piteo wakora mistake umuntu akora ki omuza America abantu mbetira amasasi nari mu kwirezo akatara mu Beshongozi akatata bakaba kumwita sera bakamuhereza obutwa wasire wo mu Uganda bakananga izero mu Beshongozi mu mwita take off abena bari ahantu baciringa bakuzana ubuzano bwa rudo bamutera amasasa bakavuyo kari yawe yugwaho so ashime kuma industry yarimo agiri muwenka ayetereze wasire kandi byo kora biro mu bloggers mbagiruse kintu ushime ko ine fallback position kuchira akore kubi omuntu akacenga ngo beno mumanyisa akora ki so nicho kwasaga amasonga ya Martin rate all right we bari munongo kiri muno tureba ari NKORE Media katwine MVP into analyzing enshonga za Western Uganda at any time ekikuba happeninga itwentu zirundane enshonga tuziretera omukugu abantu we yabitushoborere bitakucenga abantu bo babandizo mu kintu nituturu umuntu tugeza on twisha mukana njani tuza kukikwasa tunensonga yitu ya muheru ya Medotex Kajara boy wechinyabwoya aine Kajara festival naona enda kora festival Kajara takubena jikora mbarara ubwire buyamara umundongo Medotex ogwe Medotex zero kam meeting akanetere chebiri kam meeting angabire chebiri okara tukebuza Medotex nawe nakuyambire chebiri nare after week ya handika poster ya concert na man maybe wamete chebiri angebuza Medotex chebiri kana akayina Beshongozi bakuruga Kampala bakabine show ya Gravity ijabiri umajipo so Medotex ina yasangire ndi ku meeting aba Kampala tuganira na Medotex yantere chitomi MVP akatwamwe twantuje kubonga umumagezi yambeze shebi kuzakora buza Medotex yambe chebi ayantaro buzu tine chikure kirimuniti iranka ndabire surprise dukoreba after week ibiri yahaneka ki
poster ya festival poster yawe onka nkama advising ikintu kimwe Merotex emyaka wamara mu industry ari inshobezo zo gukora ishingo utacikora tunoyesaba abantu abatakuruho maze bara Merotex ogo kureba foze nyinge za RG nazigeraho busha nabaziriho kana mberaho na press conference aruho nariho nagamba kandi nabyinji ushanga n'umukama wo izero tyo press conference ya RG akagurukayo ati noyuke byagambe enkando maka video mukine tukina ka video ko nyenda speech ya Merotex ejo kana nyenda je posting kine akagamba byinji zakureba akagamba byinji yenda kunyiga kukizo mu Beshongozi era amduma ngaja ntogo wayo nagambira mukota ko mucenge Merotex bamwimba stage ukibuza by the way nkashikana yibuza Merotex kata performing akari press conference na show yenyine backstage nkamurebayo bakuzakora show ya ajipu bakuzakora show ya ajipu regira concert y'abanduze bakuba show wize program nayo nabuza then manager na wava na mjande Jack Kazire kamutamuteka poster program nayo Jack Kazire kababere na Jack Kazire akana ataha oku kakoba akana araro mu muryango ogu reja kuraro mu muryango ogu mugundi so Jack Kazire mateke mere atwara umwishonguzi obire bakawe imbere ke rukubi amuberaho biza bafuruka bazana n'ahandi reji kwiyamaze kudobonkana na namara atureji yasikinga refugee wa anabera so reji akabija nebisheta byenyekiro Jack Kazire agumana amureba afutahachi kuzoa anaberoko kuzo reji akama ebena wati ngenda kurisha umuntu so agumaze kuki akuzoa nanka wana beroko yabamata mu kikari manderoko eza manderoko anabira yabe nataro ijya kumana nazayo kuri gambira na marati atenyunaza Kampala kumbe ahindura ki azo anabira akampinganya so Jack Kazire mberaho mbintu byinyi so mbuza wava mtitabwa kiriji nanka Jack Kazire mutamweta a concert uzubuniki ate mu vipi twakushabota postinga Acheba so kuna rebe nanka Merotex nagamba byinyina ya ndogu ndona ngambira takomanya era tenabe surprised so Merotex njambuga nkonka abwacho mu life ya unoyisi babantu abatakukiye koze ndebera mu postingire nka no ndebera posta nwari umuhango ariho ruji kandi amusafiri na sente nyinyi amusafire urusa drone zanje nzinye kamuhire 1.5 because of negotiations zabo koze nyimbanye n'abantu akumpereza nanka ko ne wino akamujya tunomeze inkorera atumbire wa Christmas n'inkorereze atso nakushaba 1.5 nimba nako yamakabade so ni Merotex yamuherezaho ikicweka yezo so Merotex mujyanti omunseji reka kwesiba abantu ngamugambira wanu kana we yasonko wacenga unganingira we akadoba na waka akashishikara kare so ikimuzo kumanyisa niki Beazine mu life reka kwesiba umuntu utakwino nyonje kwa advising abantu to avoid disappointments from life reka kwesiga umuntu murebe nko kwari mukoze senko kwari wano umwetaga umwetaga not because kujya munyesa naza gukora ki no yukore kintu abo kisera cyawa hari ne service y'inkumwenda ho ndishashurire period ongebe kuza muratera makashani akiza Merotex yaza mu press conference yagamba binyina kwa video jo kampere yagamba byinji aso akaye kwasire mafuzi because akana mangutara mano ja Merotex no kwanga stage ya nakanye ya audience yona so na reji with time at disappointing jira abantu binja ine kwetereza because age life ter constant with time naza kwa na yetaga people abachinda nani meeting ani mugambira I tell him this life is not constant ine no nabe ni joking nawe na ka manager kashe bikubara hora ndogo manager ogwe chikuruwe na yinda za selfie so tamuhereza sente ya basha kabona akaba mangu ni mbagambira naro ndogo tato bwana nakuvuga mu motoka
ubwo utamushashiri kasitomuhereza selfie umuhereza bishana actually manager go musya akine mu bwana we yine cyane cyarege na posting ensi yona ngo kimengo ine cyane yeah so kana wakamenya ntagumiza maza ishomera mari kusoma yo kusanga na vimba na Beshongozi buri saha time neka uyeno time neje so ito ine mistakes twakoze in life badimata kwenda tugaruke tuzikore nafu no muntu ni advising atebeshe kwa no bikoresho ko takuzukora so kimwe yakora Merotex wature najikora rat concert ya Kazara ati najikora ni support nk'abantu ba Rwasamira batuma mahajira ndagitaye ndagigiremo ne bamahajira abe batendede ya isatambuzi ndagire nkajya ateninge gisho oba then kagendo bano wankagenda na Patrick English ko nagenze nabo then kujya ateninge gisho but have been there ya kampare kanga ya kampara ya batiri kampare ya burigato ubekeri mu kabantu munana umuntu yareba so yamusasubwa yamuhereza ki yamuhereza so yakazara ni mama ntumba kumushaje ka ngamere texaine kwetereza yes abantu bakazara bagena bamusonga nawe next year 2023 amanye agenda ruzoshuru cyo kugira ngo kayi yekintu cyoci wenga kandi kizibuke na kwa center zimaro mu video takuzinvesting mu promotion nakora video konka promotion yange aba Merotex ubana ndakwereka abantu bawo ngo yakora video yebe abantu batano abiyabashabire senze bazimeza njana mangu cyaho so niyo challenge ryo mu industry so Merotex ni mwedeze bintu konka aine kwegaruka maketereza ikintu akashikora akumanya amanege ako kintu na cyane ko shangune cyamani kimurya konka ground ushanga ki ataro irrelevance yes urumuno turare NKORE Media kandi ko twantuganira na MVP analyst ningashi akushoronze nshonga ezikubane zitambara mu Western Uganda nishobereza abantu ubugambo bwa muheru twendere for today ubugambo bwa muheru kusaba abantu kuja bakatupportinga asho ya chap binji baguze tickets nisima ba MCs ba DJs abase kushagike kindeje n'abantu bawero wishaza binji bagurukiye abantu nga Big Nozo mugaranda Big Nozo gwe ntari witu munonga umuntu ariho imamu bende uko za ninka wara chankwanzi ko yari hari yambara batageze mu VIP nagura VIP tickets zisha yeah so wara umuntu akwasa kushagike kintu because nyire inch position ingire ubwo no musimira so bakuze mu dira bari muri mbara kozara akwenda iyo abushaka Sokoto nze Sokoto otine sente tinkwenda yo kwizana agaragara simanye mu VIP ni kumanyoro cyari wanje na Sokoto ogume tinkweta agarinki ibyo bunywane je business ibyo bunywane obire ku mutawuni ogumokwe ahubwo kwenda kuja simanye mu VIP ori cyari wanje kantahemu kandi Sokoto wamereza ticket yabusha na ijane cyaro cona na leta abantu bona ngo nijana Sokoto nijana Sokoto mu gizenta otine sente otiza ticket no mutwaro ona nagerera wa Sokoto tingu mwenda yo yatine sente akwa ticket ziriyo nsko bizwa aine nanka arana management nzente ba dancers bawo ni mamane batano yorwo wa mukaga tingo na wa mushanje ibo kwijangwa ine ba queen dancers tingo bamanye arana management batakuri bata stage ba ibo kuza kutegana sabanda so arana management na ine kwetereza so na nekindi abantu ni bashaba mwize supporting MC chap na nko muntu akoze mistakes but in Pamela it's a learning process zakwa ngo kutwa resolving in the near future batandi bona ni betaga a link back supporting ikintu kigeno mish yes all right na nintambura na MVP Kanyon Beazine ZDJ Serebu wambara ninjangu of course no Serebu wambara kashati ndiwe Serebu wambara kana ma celebrity kumanyisa ninchireba nagamba Serebu not celebrity no kumanyisa Serebu in full na celebrity you should be celebrated ibintu byokora not buryo mungu na Serebu konkande muni nkora yoro no okora batuka kirare byo kusanga ngeta Serebu anyukanye ni nyoka mu VIP ni celebrity because over time I've done so many things ebi kutuma nakorofayinga kuba Serebu ati konkati ya no use action na kunana nataka jirare byo kuba Serebu na ndeta nataka birare byo kuba Serebu yes they are popular but they are not arabo ndo kushanga popular but utari Serebu tukabire celebrate ati listen kunana bakino nk'imyaka 5 baba consistent n'kintu cyawo cyo bwa MC then they can be celebs it comes from celebrity MVP have done this thing for over
6-7 years I'm celebrated abo kintu cyokora Wenda- konke ogira muzindara emyaka ebiri ngo sereba wenda kubanka emino wabayi batayitoze zone ziyabure ati nyowe ninkoko kura king of the east paras niwe king so Dr. Chameleone so nanye ndi no then celeb wano wamba. kigamba serebo kiteko mu court And I'm always quoting it. serebo tukabire ba serebo ne bache All right. Ekintu tuni kwetiri nyoti nkuza kwakana obokora ki serebu wambara Beazine ZDJ ninjango rwa katano tuje supporting MC Bob Chap Chap rwa mukaga go for Star Saint and Red Ankole Press then biri 16 MC kunana hit ba Bounce Boys nibako abari banda ako ninza kuze kutegura akabiri bako abari support ibanda ntako bari y'abanyacyaro binje mununga anaka town kembara ya na club yabone yamana bandanjo no bakuza kuba bari no problem yeah listen nako bari yo nabandi binje I sign out for now nabanyine of Savage D Musagari yo production nabako Ankole Media mwena ntubakunda mwe bari munonga mukama nako